تعالوا النهارده اقول لكم على سوبر ماركت اسمه السلطان، موجود في 6 اكتوبر، وكده كده مش هتوه لان انت لو كتبت على جوجل مابس سوبر ماركت السلطان هتوصل على طول. السوبر ماركت يا جماعه فعلا عنده كل حاجه انت ممكن تحتاجها. وكمان عندهم هناك جزار واقف بيقولك على احلى قطعيه عندهم ممكن تعملها للشوي. ولو انت شخص ما بتحبش اللحمه وبتحب تاكل فراخ، عندهم كمان فراخ جاهزه اذا كانت شيش طاووق او دبابيس او وراك، وبصوص احمر وصوص الابيض اللي انت عايزه، جاهزه على طول انها تتحط في الفرن او انك تشويها. قسم المخبوزات عندهم عجبني جدا لان مفيش حاجه عندهم بتبات اكتر من مدتها، من اول الفطير المشلتت لحد البسكوتات كله طازه. ولو انت شخص بتحب الجبن هتتبسط قوي من ثلاجه الجبن اللي عندهم، عشان عندهم جبن مملحه وجبن ملح خفيف وجبن من غير ملح خالص. اما انت بقى لو شخص بتحب الفواكه الغريبه او الجديده، فهم عندهم هناك باباز ودراجون فروت وقشطه وكل حاجه تتخيلها. وبالمناسبه دي يا جماعه حبيت اقول لكم ان الباميه فاكهه مش خضار.